Igabanga njalo kwensimbi yesihlanu la SABC asikubingelele mbukeli sikwamukele tindzabeni tesiswati nathi lethambe embili lamuhla. I had hoped, for instance, to attend the inauguration in Ghana, but the ANC celebration activities here kept me away. Iqembu le-ANC likhuthatekile mayelana nemvuselelo nekusebenzisana kwabosomabhizinisi labamhlophe nebelibala lelimnyama ekufukuleni leli qembu ngedetimali futhi. Is there possibility? And I think the challenge here would be is how much does Mr. Ndlozi or Dr. Ndlozi want to be still part of the EFF structures? Inhlangano ye-EFF iwemukele kwesula kwaDokotela Mbuyiseni Ndlozi kanye naYazini Tetshana njengemalungu ePhalamende. We're watching very closely what is happening in Mozambique, and obviously Mozambique is such a close neighbor to us, a very good trading partner, member of SADC. So vele thelekile kule Mozambique libangenele umbango wesikhundla sekuba ngumengameli kule lave elikhethweni lolabanjwa ngembala Venancio Mondlane wePodemo. Iqembu le-ANC likhuthatekile mayelana nemvuselelo nekusebenzisana kwabosomabhizinisi labamhlophe nebelibala lelimnyama ekufukuleni leli qembu ngedetimali futhi umholi waleli qembu Cyril Ramaphosa uShael Kaluva lekucala lamhlekuseni eRodenbosch Golf Course eNtshonalanga Kapa njengeliphawu lokudlala lekucala umbungato weJanuary 8 statement. Imali taleli qembu solo timeli keke kanzi lokube sekwende isikhathi lesithe lokuke sekholele ekutheni leli qembu kuletinye tikhathi lingakwadi ukukhokhela tidzingo talo. Mengameli we-ANC Cyril Ramaphosa ubese uthatha lithuba lecocisana nabosomabhizinisi nenhloso yokubaheha ukuthi batshale imali kule nhlangano. Letimali betisolo tingcinamba lenkulu ku-ANC njengoba kwehla kwesekelwa kwale nhlangano. A resurgence of support in the business community, both black business as well as white business. So we are really overjoyed. We've got anchor supporters, fundraisers who are willing and able to give quite a bit of money to support the work of the ANC. Mengameli Cyril Ramaphosa uhlela kusingatha emave eG20 ngasekupheleni kweminyaka lelapho atawucocisana khona ngetindzaba letehlukene letifaka ekhatsi kutshala imali kuleli emave eG20 atakuta kuleli lonyaka lapho Ramaphosa atawuhambisa embili kuthuthukiswa kwengabathi ye-Africa. We will possibly entice them in some free time to see our golf courses. We've got the most beautiful, well cared for golf courses in our country, and interest them in playing golf, because it is when you play golf that everybody's hair is let down and you're able to talk serious matters either of state or of nation building and all that. So many of us will be trying to improve our golf game because we've got a target audience with the G20. I-ANC ikholelwa ekutheni umdlalo welikaluva nebaholi be-G20 utawuletha kukhanya. Inhlangano ye-EFF ikwemukele wesula kwaDokotela Mbuyiseni Ndlozi naYazini Tetshana njengemalungu ePhalamende lokhu kuvetwe estatimende se-EFF lamhla lapho ithe khona laba lababili bathisukele ngaphandle kokuphocelelwa. Lenhlangano lebone kuhamba kwabahola basetulu kulandzela kolukhetho lwanyakenye lwavelonge kanye netifundza ithi lokwesula kwalabo lababili kufike ngekulandzelana kumabhalane jikelele walenhlangano. EFF ikwemukele lokwesula. Tetshana bekalunga lendlu esishamthetho sesifundza eMpumalanga Kapa kanye nasePhalamende. Kanzi Dokotela Mbuyiseni Ndlozi bekalunga ePhalamende kusukela nga-2014. EFF ifisela ababili likusasa lelichakatile. Umhlati wetepolitiki Sanusha Naidu uthi kutawumatima ukuthi EFF itfole umuntu otobamba lesikhundla sasePhalamende njengaDokotela Mbuyiseni Ndlozi. Is there possibility? And I think the challenge here would be is how much does Mr. Ndlozi or Dr. Ndlozi want to be still part of the EFF structures, but use the EFF structures to deepen and consolidate his rise in terms of becoming the leader of the party. Now that in itself is interesting because what it does represent
extent is that there hasn't been a challenge within the EFF to Julius Malema. In fact, I think when you listen to Julius Malema, particularly after the departure of Floyd, you kind of get the sense that he's kind of, you know, putting himself within a inner circle that he feels he can trust or that he feels is impenetrable. Estatimendeni sayo EFF itse useselunga lalenhlangano kwesula kwakhe eParliament kude ngemva ukuthi kuphele inyanga solokufuniselwa ukuthi ngathi kungathelelani emandi kuye nemholi walenhlangano Julius Malema. Inhlangano yabomkanjubovu be-ANC Northwest ithi inzima libalulekile ledlalo bahurutse ngesikhathi iningizimu Afrika ezabalazela inkululeko ayibonga ngalokwanele. Lenhlangano ithi nanobe bahurutse bahlukunyetiwe ngenxa yokulisana nemithetho yamapasi balekelela inyendi lechoshovu temzabalazo lebe libalekela ekudzingisweni inyendi labo alinato timbepha letifanele. Njengoba ke licembu le-ANC likupa iminyaka le-113 lasungulwa Takhamuti nabomkanjubovu lebe balwela inkululeko elihurutse babuka emuva inzimba lebayidlala kulisana nahulumende welibandlululo. Lenzawo lena inemlando lobaluleke kakhulu kanti abantu labahlala bangabiyeli emuva ngesikhathi selobandlululo njengoba nalabasikati kanye nenkosi yalana bebemahamba ambili ngokungahambisana imithetho yelubandlululo. Noma kunjalo njengoba iANC ijabulela kubunjwa kwayo kweminyaka le-113 yabakhona sekunolubito lokuthi kubuye kunakwe nenzima leyadlala abantu abahlala ngesikhathi selubandlululo. It is in this area where the apartheid forces attacked our mothers who were marching against the pass law, against the forceful removal of Kgosi Ramotsere, against all kinds of apartheid laws and colonial systems. Takhamuti kithi lesimo letibona naso lana asijabulisi nakancane asikhomba ukuthi lo mphakathi nawo kukhona inzima leyawudlala ngesikhathi selubandlululo. Our current government doesn't help us with anything because our children are stubborn and don't listen. Mengameli we-ANC Ramaphosa uthi kuthethele live iminyaka le-82 ukuthi abantu bakuleli bakhululeke. Noma kunjalo uthi solo umzabalazo uyachubeka njengoba abantu bakuleli basengakakhululeke ngalokuphela umnotho ungekho etandleni tabo. Lolunga lesigungu lesethu ku-ANC uthi lenhlangano kumele ichubene ukuvuselela kabusha kude ukuthi bavote batobuya futhi bayethembe. The many challenges that ANC has been confronted with must face, and that also speaks about renewal with the people, where hope is restored, where the services are reaching people on time, and even where challenges that ANC is not governing in other municipalities or provinces like the Western Cape, you must still give hope to South Africans. Lenhlangano iyoba ne-General Aid Statement yayo lemphela sonto. Isela lendvuna yetemfundvo Dr. Rejana Mhaule lendlulise emavi endvuneni yetemfundvo yekucala yentsandvo yenyenti Solati Sibusiso Bhengu. Mhaule uthi bantfu bakuleli kufuze bahlale etinyathelweni takhe. Mengameli Cyril Ramaphosa umnike umngcwabo lokhetsekile wesigaba sesibili. Lendvuna ke yekucala yetemfundvo yentsandvo yenyenti beneminyaka lenge-50 kanzi iphangalele mhla tinge-30 ngengongoni nyakenye. Muhawule uthi lonjinga lwati uyibhekile imvuko ebandla kutemfundvo yakuleli kanti ke lobeka imvuna yetemfundvo yokucala yentsandvo yelinyenti bekahlonishwa enkonzweni yesikhumbuzo eShowe KwaZulu-Natal. Lasihamba khona le carpet yendlalo uyena thina siyangena siyaglowa yena wathola kuseyihlathi waligubha wakhipha ihlahla wakhipha konke manje sekuyashelela. Se asikwazi ukuthi sihambe su-education singakushongo lokho. Imvuna yetemaphoyisa senzo mchunu uthi lobeka imvuna yetemfundvo njengalwati Sibusiso Bhengu utawukhunjulwa njengeshoshovu lesalwela inguquko emkhakheni wetemfundvo. As Minister of Education, he transformed and managed an education system in a country that had just attained its freedom. So everything that he did, it had education inside. Education from primary school up to Minister of Education in South Africa.
Lisekela lamengameli Paul Mashatile litakwetfula eMave Mvufuto emgcwabeni wemufi Solwati Sibusiso Bhengu eNyuvesi yaseZululand kusasa. Kuhlehliselwe kuleli viki lelitako mhla 15 ukulalelwa kwesicelo sebhayili sebasolwa lababili kulabasihlanu labasolwa ngekudubula ababulala eKeenan aka Forbes lababili ke bebafaka isicelo sebhayili njengoba kuvela ifakazi lobusha enkantolo yamanje eThekwini lamhlekuseni Bomziwe Themba Gwabeni naLindo Kuhle Ndimande bancishwa ibhayili ngaphambilini nalabanye labathathu labasolwa nabo Forbes kanye nemngani wakhe Tibelo Tips Mtswane badutshula babulawa ngaphandle kwenzawo lesengisa kudla eThekwini ngenyanga yeNdlovana ngeminyaka wa 2023 labanye lababili baboshwa eSwatini kazi basalinze isijubo senkantolo sekubabuyisela kuleli kanzi ke letinye nasibuye titolo Eskom ufuna takhamuti tase Hazyview kashabalala tikhokhele itransformer lensha ngembi kokuthi ifakwe Asikwamukele mbukele esigabeni sesibili setindzaba tesiswati nawucetha ngena ukhethe kahle kusekhona hlala nathi Eskom ufuna kustakhamuti tase Hazyview kwashabalala tikhokhele itransformer lensha ngembi yokuthi ifakwe sekuphele inyanga imihle elikhulu ngenagesi kulendzawo kanzi lokucisha kwagesi kwamuva kulandzela ukucisha kwagesi inyanga letisithupha kusukela ngembala 2023 kudzimade kube ngumabasa nga2024 Fanyana Mthombeni uneminyaka lengama-12 unesifo sashukela nesetinso imithi yakhe ihlala efrijini kanzi kulesimo sagesi lebabukene naso senda tintfo tibe madima kakhulu lesikhathi bangibekele sona kufuna ngisebenzise sona manje ngiza ngibe phambili ngoba ungaza kube mnyama ngisabona takhamuti kulendzawo tise tigcine kuba nagesi ngengongoni nga-2024 ngesikhathi kumosheke itransformer letakhamuti singembi kokucima kwalogesi kwakamuva lo gesi bewuke wahamba ngaphambili inyanga letisithupha lekungilapho takhokhela Eskom kuthi atifakele itransformer lensha last time sikhiphe 65,000 base badofaka itransformer lensha lo 65,000 bekwe transformer lo sabhadaleni ayizange ifakwe nyalo basi kude kukhanye la they want another 75,000 lenza uyigcwele bantfu labadzala nensha lingasebenzi akuphileki nje sithi gezi akuphileki sihamba sicela kuchargisa sicela kubeka kudla siphila nebantu labadzala labanye bayagula nje kugula kwabo kubi kakhulu Eskom usetinhlelweni tekulungisa gesi kulendzawo lenkampani lephehla gesi ikhala ngikumosheka kwama-transformer lokubanga ngugesi wemgunyati kanzi istakhamuti letingathengi gesi kumele ticinisekise ukuthi tiyakhokha ngembi kokufakelwa kwale transformer lensha i-Eskom beyisengakatholakali kutophawula ngalolu dzaba ngesikhathi kuhlanganiswa lo mbiko Lobe yakhangasela sikhundla sekuba ngumengameli emhlanganweni yePodemo Venancio Mondlane uthelekile eMaputo eMozambique lamhla ngembi kokuthi kufumiswa ngalokusemthethweni imengameli evikini lelitako Mondlane washiya lelave ngemva kokuthi angahambisani nemiphumela yelikhetho mengameli lophumako kulesikhundla Philippe Nyusi umebethe inhlangano tetepolitiki letende kahle ekhethweni emhlanganweni lamuhla Philippe Nyusi uhlangana inhlangano tindzaba tepolitiki eMaputo lomuhla Venancio Mondlane akakabi ingcenye lomhlangano njengoba angasuye umholi wenhlangano yetepolitiki kusenjalo live lilungisela kufungisana ngokusemthethweni Daniel Chapo weFrelimo likhomishana libuketela ukhetho eMozambique lathi kuphumelele iFrelimo lokho kwaqinisekisa ngomthetho sisekelo walelave kungiwo lona live lekugcina kutela ukhetho kulenzele ukuthi afungiswe evini lelitako Chapo tinhlangano tingendi inzuzo kule lave tingcosele eNingizimu Afrika ukuthi lingenelele lokudvonsisana kutepolitiki has been set as the day of inauguration. Mozambique is our neighbor. We always attend each other's inaugurations. So as the day advances, we'll look at our program and see the extent to which the program is well aligned with our various activities. I had hoped, for instance, to attend the inauguration in Ghana, but the ANC celebration activities here kept me away from joining the new president as he was inaugurated. We're watching very closely what is happening in Mozambique, and obviously Mozambique is such a close neighbor to us, a very good
trading partner, member of SADC, and as SADC members, we are prepared, willing, and able to give them as much support as we possibly can to be able to navigate their way out of the challenges that they face. And we hope that the 15th will go well, and they have our full support in every way possible. Beyikhiphe elithimba lelikhethekile ukuthi lingenelele kulungisa lesimo emkhathini kahulumeni kanye netinhlangano letiphikisako. ISADC itawukhipha umbiko lobandi ngekuthi yini lekumele yenziwe kucatulwe lenkinga lehlasele lave futhi kutholakala nemhlahlandlela. Likhomishana libathengi velonke limemetele ukuthi litawuqala liphenyo enkampanini yetindiza libita kancane lithi lilandzela tinsolo letisabelene netinkundla tekuchumana nalekutinsolo letithi lenkampani yemukela ticelo ngalokwecile kanti sevele lichumene nalenkampani tewutfola imininingwane. In the event there is anything with regard to terms and conditions within which a service is provided, and it somehow can affect consumers in a negative way, they have a responsibility to bring it to the attention of the consumer so that consumers are aware that actually, this can happen in this space. But even in that scenario, the underlying provision is that whenever you take money from the consumer for a service, you must have the intention to provide it, full stop. These modalities of, exceptions to the rule, the exceptions cannot be the rule, wherein we make a practice out of an exception where you cannot be able to provide. Nasivashela timali thethe imali isitfola ukuthi lirandi lenyukile naliqathaniswa netimali takulamanye emave. Ngakho lamhla siphinze sihlangane ngalokutako kanzi ke tikhona tesindebele kusasa nakubumbana yesikhombisa tikhona telimi lesixhosa kuyo yona lenkundla lamhla kusihlwa inzambamba lenhle yembukeli isikhona simo selitulu ngemva kwetitolo nanobandile. Ngulesine nsamba nginibingelele ngiphinze nginamukele kunasi isimo selitulu babo kule makhaya sanibonani nasibona namhla kusihlwa sibona ngathi mathuba lamancane emvula langenako lapha emshona langakapa kanti ke kunyono live ke ufika khona enhle live bonakala mathuba emvula ngagcina sayafika khona ku 60% kanti kohle lendawo safika khona ku 30% umoya ugijima ufika khona ku 10 kilometers ngeli hour kule makhaya kanti ke langeni lakusasa solabelesele njalo kanti nemsinga lobanzako lo njulawo kanti kunetinhungu letinye tindzawo lecanca lona live ke ufika khona enhle nelive kanti mathuba emvula ngagcina sayafika khona ku 80% sexwayiso khona lesibuya khona eSouth African Weather Service kubonakala ngathi kena liyathuma kakhulu endlane live bokule makhaya kanti ke kuletinye tindzawo elangeni lakusasa solona khona liyathuma kakhulu la esifundeni lapha eKZN kungena khona lapha eMpumalanga bule makhaya kanti ke bule makhaya siyangena khona la eGauteng futhi umalo ke live siyabona ukuthi la eJohannesburg laqala khona ku 17 nyulo khona ku 25 Vereeniging ihleli khona ku 27 kanye nePitoli kanti Carltonville ihleli khona lapha ku 27 sinyulo khona lapha esifundeni salapha eLimpopo Musina uhleli khona lapha ku 30 kanti Polokwane qala ku 23 nyulo ku 26 Mokopane ihleli ku 29 libanibisana nephela phela kanti Phalabura ihleli khona lapha ku 31 sihlenda esifundeni salapha eMpumalanga enzaweni lapha esikhubuzo ihleli ku 33 Mbombela uhleli ku 28 Caroline qala ku 16 nyulo ku 26 Emma uhleli ku 25 kanye nesekunda kanti eMkhondo qala ku 17 lihleli khona ku 30 emva kwamadina babule emakhaya lapha eKwaZulu Natal abasegcila lapha eThekwini ihleli khona ku 29 kanye ePietermaritzburg kanti lapha eMnambithi ihleli khona ku 34 kanti eLundi qala khona ku 19 nyulo ku 33 Richards Bay ahleli khona ku 34 Krokstad uhleli khona ku 26 lapha eMpumalanga Kapa
eMthatha hleli ku-26 Nqube uqala ku-15 anyukela ku-35 kanti lapha kwaNtsholi hleli khona ku-28 Gqeberha aqala khona ku-16 anihleli khona ku-27 lapha e-East London lihleli khona ku-26 emva kwamadina babula emkhaya lapha eNtshonalanga Kapa eCape Town lihleli khona ku-27 Glen William hleli qala khona ku-16 anyukela khona ku-33 Bedford West uhleli ku-33 naye kanti eGeorge qala khona ku-16 hleli ku-22 kanti Riversdale uhleli khona ku-28 esifundeni sefu lesikhulu kunato tonke lapha enzaweni lapha e-Uppington hleli khona ku-35 Springbok uhleli khona lapha ku-28 Calvin aqala ku-10 anyukela ku-32 kanti iDI aqala khona ku-17 hleli khona ku-36 kanti lapha eKimberley hleli khona lapha ku-37 esifundeni selapha eFree State babungela emakhaya enzaweni lapha eBethlehem hleli khona ku-29 Frankfurt uhleli khona lapha ku-27 kanye neCecil Bay Bothaville hleli ku-32 lapha eVelkom babungela emakhaya hleli khona ku-32 nakhona emva kwamabhina wephana cala kuna ku-18 ahleli khona lapha ku-36 babungela emakhaya lapha eNorth West enzaweni lapha eTosdale cala khona ku-17 hleli ku-29 Vryburg cala khona ku-18 ahleli khona ku-34 Tosca ahleli ku-33 emva kwamadina lapha eTaung cala khona ku-18 hleli khona ku-30 lapha eBloemfontein cala khona ku-19 emva kwamadina bese ligcinela khona lapha ku-34 kubuka ngathi ngilobole ngiphathina ubuka lokuhle etinhlelweni lanzelako isaleni kahle